بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أقول من واحدك من دي الله سبحانه وتعالى بسمه توترين العليم اسمفلا بهم أدي العليم اسمفلا إمام با ميه كباغ هون جهين باي صفتك بهم وتقول من يجي واحدك من دي أما فهم أقول من دي النبي ilmuga kiteme mati darajeka insana fori kamuga vinames insanonge ilmaki wara kodech insana megeni waram maduech ekang insana jene kabul ko insanaya Allah subhanahu wa taala ilmuge terein devwa pawani wara kuda minwarek wama utitu min al ilmi illa qalila තිබෑමේ හොන ඉල්මුග තෙරෙයි වරම් මදු මින්වර මෙනුයි දෙවි ෆානුවේ ෆොරිහෝ වෙගෙන් වා ඉල්මකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ ඉල්මු ෆොලේ කලාංගෙයි කායිනාතු බවා හොරිහාත කිච්චි එමෙ ෆොරිහම ගොතුගා දෙන ඔඩිගන්නා අරස් කලාංගෙයි අල් අලීමු ජල්ල ජලාලුහු සුබ්හානහු වතාලා මික ඉන්සානා ගබූල් කුරාරුගා ඉන්සානාය අබදුස් ilmu genunima kankan daskurima enen enginje hagigate enaya nege miha ilmu hasil kurumu enaya me boda enge kamaki enaya nege kiyewima enge kamaki enaya nege ei kiyewi hen boda dirasa kuri waraka enaya engene enaya dirasa kura pannegga ene nege ete bawar malumat ke burk dirasa koranje ete bawar kantete ge ete bawar bausta ke burik adi mawduga ena ge kurin ilmori liwafa ete bawar ete satega etan khas sofata ke se burik ena echi nukia e wabadu se ilmuga miha balanje ne timayam bore matiga awa mismi hona ilmuga timawar matiga awa parata e farattaka timaya ala balaru timage ilmi gotun timage balikashikam timage atuga ilmi gotun mabode chennekkamaga ihsas koranje erun ituraga ilmu hoduma miha shawgorikam upede timage horiha chengifawa mihekkama adi ilmu hodumattaka dirasa ko fakkiya adanje mihe nunkama ene hiwejjeyam den ihsan perigen ena ilmi gotun itur evolution wenge nema ilmaki algome qabul koranje komme insana ge ilmaki swara madu echekkan ero insana madmatir wan insana tawadu wariwan anekunge macca insana bodaruwan imayeki mistakunge macca hori emme boda ilmoriya kama nota mistakun dakka horiya waaga takege macca ege rangala nurangalu haggaye baatilu kandaluwan Allah subhanahu wa taala qulwa fa faratikka mihaka hiwmaki ei wara hitamur komme insana kiwes ei ilmu gahulwarikka mugawies komme insana kiwes maasum eves insana ki maasum hennu komme mihaka ves enage bahuga enage bahakaga kun hunna Allah subhanahu wa taala ismatu ge sifa kusum bariyawmu ge sifa kanalwa pani rasul beka ebekalun kushen nukurban ebekalun kusum eche vidala nuwa emegi imam malik rahimahullah vidala kave nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge qabr fula ishara kurwa kullun yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr komme insana ke semiya ge bahun bay qabul kuravi bay raddu kurave mihe ke mi gaburu ge sahib anuni ekay faanunge basfolaki ein evves basfolaki raddu kurave nechen ei ekay faanu waha kur dakkone wahi gumach
ekalefaanu fiwa komme insana ke wes kushun kankan kurwene mi adi ilmi gotun ena kuriyara waraka kurim bayan kuffawa bayan kuffa bayin hukumta bayin kankama meduga ena deke bayin nazariyata tafatuma ki ekashigema ei hama ekeni arun mennaka no ummatu gisse gossawa salafus salihun meswani ebekalunge fatwata eki masrataga debwa pawa fatwata ebekalunge ilmi kuriyarumai tajribayai ebekalung ulube mahawlu badalumuga sawun kurin masrataga deke wadagam pawa bayin fatwata bayin ijtihadata wani badal kurwa arun menge mazhabaka nishabwa mazhabaki imam shafi rahimahullah mazhab figuhi got imam shafi rahimahullah ke mashhur de mazhab hoye ei shafi ge a mazhabai shafi ge ba mazhab figu fettoga qala shafi fil jadid wa qala shafi fil qadim shafi jadid mazhab ga mifade vidaluwi shafi qadim mazhab ga mifade vidaluwi migota figu fettoga imam shafi rahimahullah basul nisbek koreifa imam shafi rahimahullah emme furtaman al qadim mazhabe ba mazhabe bone bahaki eraw ekale fan honne dossaruga nirwa puri bay fatwa e eraw ge mihunga tobiyata e tanuga mihunge rangal nurangala balaruga hadis qabul kuramuga gengulu barakkatirikama tanuga urfa adakada ibawto kanko ballwa debwa puri fatwa de kale fano fahum misra wadage misrun etaage tu ilmarna baddel wadage kurin fini wadage pawa nuwa deke wadage pawa nuwa bay bekonna dimaga ilmi bay agigetta fini wadage bay hadis taka achi fini wadage kurin devwa puri bay massa toga asako mujtamauge urfa adakadiya bina devwa puri bay fatwa ta misra wadage badal kurep ei imam shafi rahimahullah embima kurin deke wadagen bay massatoga nazariya no fahun deke wadagen nevi ei rangol goy habbo goy enge wadagati mebekalun ebekonne fin wadagen ba habaka rojo wadan ei komme bekala ki ijtihad kurwa bekalu maneke qur'ana sunnatu galiga rangol goy mistakonna bayan ko dewmattaka mase kurwa bekalun ei embima rangol goy penni wadaage pikam gwana me gotaka ebekala ko wada gannawani kurin e masselege dike wadaage goy paharegga rangol nuunka nuwata me mujtama me tanuge urfa adakade e ekashige nuwa ko paharege weda urfa adakade bunima baybe pulun hippula ara wadaage mfane islami shariata ki allah subhanahu wa taala bawala vi gotamone ei ki mihunga adakade gulifa veche none enenum faragas islami shariatuga bain hukum takaki kit qur'anuga adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga sunnatuga sarih ko bayan kura fa wadi hukum pulda echi nuwad badale asas ta echi nuwad badale enames islami shariatuga bain hukum tawga illekkamuga sababukuga kandaluwa fe buri mistakunga urfa adakat embegen figuhi qawaiduga ilmur gennawa pawa qaida gei al-aadatu muhakkamatu mane ke mujtama ek amal kurumda aade ei yen amal kurwedech ekam aadaya urfa amal kurumga hore sharoi sharuta ekkalwa ei urfen nuta aade keet qur'anuga sarih nassaka wata hadisaka khilaf genwa adi islami sharoga magan asdaka maqsadaka khilaf genwa ehma kit qur'ana fushunara adi sunnata fushunara adi islami sharog aslaka fushunara deketta sharog maqasid tan hasil kurmattaka e urfa kanwata adaka de binawegin amal kurwe kankan e mujtama taguga e urfa adaka de riaya kurmaki ei shariatuga maqsade e me urfuga macce binawegin bayan kurwa fa hunna bay hukum fulata e urf badaluima badalun ei sharia qiyamata jenden mistakonna maslahat himayak kodde shariate gotuga allah lebi maqsad hasil wegen dagat em wegen ibn qayyim rahimahullah vidala fa i'lam al muwaqqi'in ga la yunkar bi taghyir al fatwa
لا ينكر تغيير الفتوى بتغيير الزمان والمكان زمانا إتنا حالة بدلو مسوم فتوى بدلو مكي أي إنكار كرنجي كمنون إجماله كي تنتنوك آدكا ده عرفا حالة بنا كوجن دبابا هون فتوى ده إيه حالة عرف بدل ويما إيه حكم بدل ودا إيه حكمك بدل ودا نه حالة بدل وجنديا إم بما إيه علتك حالك كمواد فيقول بداونا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما حكم دورواني إيه علة إيه سبب أيكوه إيه سبب أيجيا من حكم ونان سبب فيلاديا من حكم النونان سبب بدل أن حالة توقع إيه غلفا هن حكم تك بدل مكي إيه فيقول دنك من ما كوريغاس أدي مجتمع توقع هن بين عرف بين عادات كي شريعة توقع شرط توقع سمنوا فهم فيقول بداوان مي المعروف عرفا كالمشروط شرطا نيستكم مدوغا تعارف فاوا اتشك كمك اي شرط كريفاوا كمك فده اگمانك ابسمگا شرطك گوت ليفا نتس اباوتك معاملاتك امن اتفاق وين عمل كرم ان شريعه خلاف نو آده اي ليفا او فده اگمان المعروف عرفا كالمشروط شرطا عرفغا امن دنا شرط اي شروغا شرط كريفا اتشفديك ان عمل كره مثالك اولغن منگه مجتمعوغا كليگه معامله كراروغا كوين هفا فراتون اولغن منگه گيگه كوين هفا گيگه هريها ديلون تكا كرنٹ سابان تمي اولون كويه مفوغ دين اي چاندافيام اولغن متري اولوا اولني هم اي كويه هفامي එමිමා එයි මිගෝමුගා කුයියන් හිෆමුගා නවරුෆ් එහෙම ඒ උරුෆ් ඒගොතන් එම්මෙන්න එගිපාවන්න උරුෆ් එක්කමුගා වෙජ්ජියාම් එබ්බස්සුමුගා එවාහක එහෙම් බයාන් කොෆා නෙතස් එයි අමලු කුරේනේ උරුෆුග මච්ච මස්සල ජීගෙන් දිනුම් අරාරුම් වෙගෙන් එබ්බස්සුමුගා වහිගොත හමජීෆා නෙති වකි ගොතක බයාන් කුරා ෆණෙන් හාලෙන් බයාන් කුරේ ෆණෙන් හාලෙත එක මස්සල ජීගෙන් ශරයි කෝටක මිගෝමුගා ගොස්සියාම් ආදී හුකුම් කුරානි ඒ කරන්ට් සාමාන අලුවන් ජෙහෙනි කොයියන් ඉෆාමියක් එබ්බසුම ගණන් එච් එහෙනම් මේ සෙයිමි ගොම ගෝරුෆේ ඒකත හුකුම් කුරා එකම අලුවන් මෙන් බයෙන් අරබි ගොමත ගද්දාර වේ ගොමතකුගා ඒ කොයියන් ඉෆාමිහෙ නුන් ගේග මෙච් අලුවනි එච් බොක්කේ එච් එන්දීම ගොස් බොණන් ජේ ගේ වෙරි මියා කර බොක්කේ ඇඳාපි හොලිබුරි ඇඳාපි සංකාලා කොජ බොණි මගේ වෙරි මියාස් අලුවා එමෙ ජේ මුජ්තමාවක හැම මස්සලාග ඛිලාෆ වේ ශරියා කෝඩ හුකුම් කුරානි අලුවන් ජෙහෙනි ගේ වෙරි මියා එලියපානේ හැම එස් ශරියත හුකුම එතාග හුකුම් කුරම් මෙ ජෙහෙනි ගේ වෙරි මියාග මච්ච මිතා හුකුම් මෙ කුරානි කුයන් ඉෆා මියාග මච්ච de hukumen hama sharia ge kodu de kodu kum ibani tafaat masale eka aslu hagege ga hukum de kodu ga wes egwe zimma wa farat tafaatas ei de halatu ga wes qadi hukum bina kurane uruf mach eta uruf mita uruf sharia khilaf nukure e sharte ehma nukta ki awal faha ko number nukta ki ilmu ga ahul warinna ki abodus rangalu boy fenijjiyam ei ebe kalun mase kura echen hoda e fenijjiyam eya dimala miha datul kurun ei ilmu warin usul ebes miya kono hunna na enaga bawa sattan satta rangalu mi hunna ei waanaka benu insano kukkura wene insano kukkiyene adi insano oligema sechi bono wene adi insano ijtihadus kurim bonen badalu waane ebes insano kono hunna ne migotun furihama efa mihe rasul bekalu allah subhanahu wa taala wani mi istisna kurwa e lobadi izzete ne ko abadu salgon men gabul kuranji hagigete mi algon men kanka nege ei mikan gabul nokurum gosa warabboda fituna te bainga algon men terega nen hadistaka achha boda sukofati ga am mismi honnes ekogo deenuga waki kame wahigotaka onnawaka mikawaki sunnatun sabitu amalekkama hadisun sabitu akama buni bamme buni tibanna men gabul nokka tibanna din onna nati bular enek wennet ngene nonna ne echen nonnane bunan egeni echen oy onnane kama beleve tanen ekko bala saafkoma netima egeni bunan nete ehne kane kane buna karna timanne nege bunai dan
ekam ena evesel nukiyawa eves pute dirasa anukon hurafayapon tike nonnan tienne nonnan ti ragalawa ke nune enkine toyne ege furto ena ga begenje timanne ka nege ne timanne ke wara dirasa papor miyenno ena nege ene nege ba em figure usul figure vidalwana adamul ilmi bishay laysa ilma lil adam kamaka be gotun tibayan ilmu libfane tumaki uniam echen ekkan tibayan negumaki echen nekkan tibaya engumen nune echen ekkan tibayan negumaki echen nekkan engumen nune saw kidan ayatu waki echen misalak hadise ekkan ene negeni e negun ei eti nekkan ene engeni nune ene negeni ehem vejja mena bunegenwana nonnane budan egeni e oyin huriha tane hadise wage hadise nonnane ene budan egenje nuri hadise tege balawege netiya kine to algon metere kaam turi hadise tege balafu ehem bima algon men nege echi nege bunun ei nege echi samda algon huttun ei asluga algon men warowari kamaki ebbe salega dini gotun mihe hadise kiya noniyam sunnatu ka amaleke mihe bunima sunnatu sabitu amaleke itibar kore mihe bunima algon men nuwana bunegenne eya inkar ko gennuwana itibaye negi hore nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnataka hadis baskulaka khilaf hoida bay men jadale bukure dini kankamuga ilmi gotun negi tibege negun ei paregga einage ilmi qabiluka dakkam negi hore dana henna mes nuktayaki tibaya nege echenge nen echikam ga deki ya dekola jadal nukurashe echekihama qur'an go echekas vedana e hadis ga echekas vedana ilmi hagigatakas vedana em echisa jadal nukurashe nege astu hagigatu ei allah subhanahu wa taala horiha akabe denodige wani al alima imam wa miha enage ilmu madukan ena qabul kuranjen adi allah subhanahu wa taala deenuge ilma ena khilaf hoidanati e birwetikan ena gituga onnen je astu hagigatu efoga mi ismufula imamga emme bode faada ngei algon menna ismufula takun dua korengun ei kit qur'an ga allah subhanahu wa taala wa hay qur'an walillahi al asmaaul husna fad'uuhu biha allah subhanahu wa taala she rivethi ismufula tawani ei ismufula takun tibamehun dua koras e mawmana wargyan kit qur'an ga mi ismufula ga bayan korege aswat fennane ibrahim alayhis salam جواه القرآن بيان قرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إبراهيم عليه السلام جفلوge بنا وفل وهدوغا එකලේක ෆාන අයිකු එකලේක ෆාන දරිකලුගේ ඉස්මායිල් ෆාන දෙවේකලු ගිෆුලුගේ බිනා උෆුල්ලවා ඉමාරක් කර විහිඳුගේ වේකලු කර විදුආ රබ්බනා තකබ්බල් මින්නා අලමංගේ වරස් කලාප අලමංගේ කිබෑ මේ අමලු කබූල් කරවන්නේ ගිෆුල ඉමාරක් කර වි කරමු අලමං කිබෑ කබූල් කරවන්නේ ඉන්නක අන්තස් සමීඋල් අලීම් වකෂෝගේ බරස් කලාංගේ මොළ අස්සවා වඩගෙවා මොළක් කංකන් දෙනවඩගෙවා රස් කලාංගේ එමෙ මිතාංගා Allah subhanahu wa ta'ala hadratung ebekanu amalata qabul kurabba edi wadagemfa e dua dannawani de isufulage waaga bayan kurafei as-sami' e ebekanu kurabba duaay aswa wadigem waras kalange al-alim adi ebekanu kurabba masekkatai adinum bes kainatuga horiya akame mola denwadigem al-alim subhanahu wa ta'ala embima dua kurayruga ekalange kankam molak denodigen waras kadaage kamuge sifa algomne dua kurumuga beenu kuredan nabiy sallallahu alaihi wasallam namaduga isti'aada ekade faanu korbi dua ta uterega warudun asave abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu bidaru kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama min al-layl nabiy sallallahu alaihi wasallam reganu dam namaz tedu wadagen fiyam kabbara takbir bidaru thumma yaqul ifa bidaru سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دعاء الاستفتاح وكيوم وارد فاوا دعاء ثم يقول افه ودارو لا إله إلا الله مفدين تنفار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله افه ثم يقول الله أكبر كبيرا تنفار مفدين ودارو الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا
دم بدالو أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يفدي بدالو أعوذ بالله السميع العليم ميلا الله حضرة ركعتي كم إذا مكلانجي السميع مولان السا وديكمبا العليم أي مثال أول مواهدا كايسوفلك العليم مكلانجي وريا كم مولان دينو وديكمبا رسكلا مكلانج حضرة ميلا ركعتي كم إذا شيطان أغربكم من الشيطان الرجيم أي رحمة بير كريفا الشيطان أغربكم من همزه ونفخه ونفثه أي شيطان أغبيهم النار شيطان أغ نبأ وسواس تكاي أيناغ فمون أي إنسانون لك غير فم إنسانون لك نبأ وسواس تدي إباوت كمها نبأ كمكم ميلا إبا إلاغ حضرت لكاتكم أي نماذج أقول من كير القرآن كيوم فشم كوريغا أقول مكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو ميقولون سنة كوارد فعبارة مي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بفدين كذا يفعل دعاء قربا دعاء الاستفتاح فوق كيت قرآن كيوم كوري عائشة الله عنها سؤال كرهون كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إني دعاء الاستفتاح قاعد بداروا دعاء بيجو تسوال كرهون هندوغا أي ريغلكم دمنا مادو قالت كمنا بداروني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بداروا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هدا بدك رسكلا كبيلا هوي جبريل غفاناي ميكائيل غفانا إسرافيل غفانو غرسكلاغ فاطر السماوات والأرض ادي نتمغ ترين ودتكا بين وفدوي رسكلاغ عالم الغيب والشهاده غيبغا امها كمكاي maneki foroifawa emmeha kamakai faalugen wa emmeha kamek mola denodigen wa raskalan alim al ghaibi wash shahada emitanga ekefan dua edannawani me ismufulhu alim al ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun nistaku ekankama meduga khiyal tafatu fawa kankamuga emihun meduga faisala kurwani baraskalange ihdini لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم مستقيم مدوغا خيال تفاطفا وكنكمغا حقوغ مغم ميلايا مغدك واندر إبا إلهوغ إذن فلايك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكشور برسكلانغ مغدك واكن كشوري سيدا وگمبا تدم واكن كشور منهم مس ألغم منهما ألغم منگه تفاط حاجت توغا الله سبحانه وتعالى متور اسمفلون دعاء النبيدان එකලාග හදුරතුන් ඉල්මු දෙව්වාතෝ එකලාගේ අල් අලීම් කමුගාවීන් මෙලායන් ඉල්මු දෙව්වාතෝ ඉල්මු ඉතුරු කොත් දෙව්වාතෝ ඉවරස්කලාගේ අල් අලීම් මෙලායන් ඉල්මු ඉතුරු කොත් දෙව්වාන්දේ අදි මෙලායන් උගන්නවා දෙවි ඉල්මක බරකා ලබ්වාතෝ ඉල්මකන් අමල් කුරා මේ කමුගා මෙලා වේතෝ الله سبحانه وتعالى متوري اسمفලුන් අලගොමෙන්නක් දුආ දෙන්න විදාන හැම ලොබ දිස්සිතේ යහුන් ilmugen maki algon men war boda samalwan je kam ngadi khassa ko ilmuge tartibat ki war muhim kam tartib midennevi emme asasi ilmuge ba emme furtaman miha ungen jeni ehennuni yaw miha en ilmi gotun ilmuge asas taka usul tan ene nengi ma funan ilmuge tere badege hingejje kam gawanama eneka u visnene ekiyach bayfaram ibadatuge gaggota ilmu hasilu kura wole mehun ilmuge tere maghfur digam besbasayb ei emme furtamane ilmi bingale miha naala ilmoringe gaatun ilmoringe fattaka achi befulun gaatun kiyawa ege sharataka achi kiyage nuniyam ammukon ilmorin dakka funna waagiteke nuwa visne e mege tere miha nuwade ege terega wasidutaka achi neengi ilmoring baskulta tafsilukum ege hukumta nere mistakum macca fatta ege macca mistakum na tafat hukumta ka achi ja ebbe ko meun kaafarukum anabbe ko meun bedorikum ekiyeki firugata ka mistakum baha mengos enayaki ma matiwari mihekkam gawe enayaki huriha mistakum group ko babe bahan anna mihekkam gawe kam enayaki kiwa guri menno enayaki ilmoring usul tenge menno adi
ilmu warin liwwa fa fettak bahurwaya ilmi usul ta danna mehe vesnu ennamas eenaya hiwefa oti timanne ki warak molaki wapri waram ma matweri miyeke isam verige mistakun getirega pituna fasade ena ufadda ekiyeki baawatu fatwa taka edmit nagaga ege maana muradu negi e wa ege tere mistakun fetto figuring fettakuga hunna ilmi hagigettak algon men kiyalima meena kamege hukuma ki mi algonne benge hennames ilmuge emme muhimmu bayki figuri meena kamaki haram kamake no halal kamake bayan kurima e egumen nun em muhimmu kamake me da algonne embod masele ke famoti figuri waki kamek e haram kamake vidalu wima e haram kan algon men nagagen mujtamauga hinga kamaka e hukum algon men fatta iruga e ilmoriye ko ekamaka be gotun e haram kamake vidalu ekamaka algon men e haram kamake umuni kamaka buri kihaware gulumetto negunge masele e ilmori fatwa goyi kinu ilmoriya hukum goyi kinu gennames ena alam mi hukum jei masala e ilmoriye ke masale ge fatwa debwa fa masale amul tafat masale waanuwa ennege figu maadanuga halata fattayengon ei aslu figu warinna aw abustanna waakei miyaku faha ko hebe sadafan miyaku fiina ko hebe sadafan eko fiina egumaki fiinan miyo kiyadifan muda fummalage ataris tammen jahani ekom ena fiinam ego dakkiyagen test wadagen fast wega sena muda fiinan lima ena dabuke ja adiyadda ene kande ene konde test paper ogena pass waldo ei amali gotunge maadan enennege faham miya daskurani fahagen enas teacher miya gennegen dotto ena karya ena daskoggen fahatene ulum foga den anna huriya mage mintage ene kiyenu denot ene kiya deveni fahana mintaga achi nagana wennot ekam ena fahagen as hama ena daskuri fotugonna mina hedun feimaka ene karya ganna emmenage no levennot ena bunegen nuwana mi hedun nagalwana timannawa timanne daskodi ustad kiyade fotuge minare mi pahan e fota ena ustad kiyade mina e liba hadimave eko mikolun libas me hedun fahan asur miheka emine dimanennu emei asru agir medenna waakeke ilmi usul takachi dasko futtas e maadanu gahinga halattak eti fattanne gu mi asru agir to me dalgumege masale ehem wima komme kamek gaves algon men tere inga war aada kudukudi kankamu gaves kiyaga astwe ben ekamuga gotek kanala neengi e goek kanalu mattaka suwalen ufaddagen e suwalen ilmorna kurambes neege hisaban algon men baymen jaayilu kebe misala kalgon ham misala danwa algon tere war ginan anna masale mi handuge masale misalaka rodaivam parani kondu hoguto eggomuto geddu aneggomu aneddu dengas ashura do rodesse bad eggomu geddu saneggomu aneddu den baybe kalun kommes ehen gawmegga tibba shehonge fatwaem meginnoy meena gawmakam meedu maadamaye ashura duwa kewanna me shehun nagula me shehun vidawle maada ashura duwe ema shehun ko fatwa ati monna minagane ee maada ashura dossima rodi kombi algon me gawmaka maada ashura do hennu handum balapiye embes algon me hipani ehen gawmeka tibba shehun maada ma ke ashura dos kombuna te duami ema shehun ge bahe ati monna me ahani astu bol ekam astu nukta ki e vidalwa shehun ge mazhab ki kobato handu ge masala vidalwa shehun ge fatwa ke bebulun ge fatwa ke komme gawme besrode ifani e gawme ge handas komme gawme bes e gawme ge handashe rode ifani e bebulun ge fatwa ema komme gawme bes e bay e gawme me e rashek ge gawme ge note sarad dege mihun ge handashe rode ifani vidalwa ilmurin ge fatwa nagafa egawmu ganda megawmu ga mihun rode ifen jessima dimanennu edat isne dennaach egawmu ga maadama ashura dos
migomuga madama ashura duwainu ebe fulun gaatu gami ahani madan kon duwe kade men gomuga burani mada ashura duwe armen gomu embi me egomuga ebe fulun madan ashura duwe buni me mihun naikun algon men gomu ko rode ifaru algon men gomuga ashura duwa ka egomuga ashura duwa ka jimale nuwe khudu ebe fulunge nazariya ki fatwa ki vis komme gomu vis rode ifani egome gandash en kiyawa e fatwa naga fa algon rode ifani emihun gomu handa ekam ei emihun fatwa nuwe emihun fatwa aslu amal qura ko vejjam emihun rode ifani madamai ashura dos arma rode ifani gandu dosar ashura dos enuto fatwa dimaw enun tebe kar rayen amal qura gebe ko na eddo gifmen unnu algon menna gomu gotun dostafa atwaruga erayat taba bay vejjam kombe ga sebe gandu difan ekom namuga mennani sheikh fatwa amal be sheikh fatwa nu sheikh fatwa komme komme se komme gandu iba ekala bodeti olunta sebara bay fulunna e waanuwa neengi baykala fatwa ta devi ege so mujtama uterega handuge masalata ki afradunge nimmunta genno ida rodaya mibawtuge masalata ki muslimun qawmuge waliul amru nimmunta waliul amru madama eiddoe algomna bayanku aammuka elanu kurima algomna afradin nikme mune genwana mada iden nune ei mujtamoge maslahata golifa honna kankan ei afradunge nimmunta ke nuge kaswagiyo lobadi zetere hon awol dannogola wahaka khulasa ki ilmu fattakun engumen nun hamekene hagigetege ilmuge fattakun enge etche madanoga higamunda hadisataka fattan engun asdu hagiyetuga figuwaki ei me algommen terega kiyawagen asti bay phone naga sundaguwa masele ama sida e gengulum fatigadu nikolum dimawani kochakato nunto bala kubato ege muradaki ei mito eya miya huri kon tafadatto evitayanga evidalo halataki mitaga mibuna halatto mi dimakura nemungu masala aswaunun terega boduwege mole masale ema ilmu ei warabod amanaten ilmu alum hasiyo kurunje amanateri kamayaku adi ilmuge maqsad hasilwa gotak algon menge fatwa taka amal ka sunan jeen hada wa subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.